Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, Ramadan Karim. Sobat Nusantara, dalam memperingati Nuzulul Quran dan menyambut 10 malam di akhir bulan Ramadan, Suara Pasundan edisi ke-28 akan menampilkan Nur Hidayah Surat Al-Qadar ayat 1-5. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
nikmat tinu agung anjeunna saimbangan sabanding rarewu sasi wengi eta dikelang mulia nu teu aya. Pisan malaikat lungsur gasing ngebacaan Prabu Dita Jibril lungsur ka bumi jagat raya wenginu mulia tur suci Gusti lamina teh dugi kemadana fajar